Haya, bakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuhuza, tubashimira kubw'urukundo mukomeje kutwereka. Ewana, like, share, comment, subscribe aho ngaho kabisa. Ewana, turushaho kubana neza cyane. Asanteni sana. So tujye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigize amakuru yacu. Nabonye Rwanda na RDC bongeye ibintu byongeye gusubira urudubi, nyuma yuko Kongo n'u Rwanda bongeye gusinya andi masezerano. Jamana we, ariko Amerika ibi bintu ntago ari birimo ra. Ko bigoye. So bongeye gusinyanya amasezerano avuga yuko wenze FDLR bagomba gufatanya bakayisenya. U Rwanda narwo rwemera gukuraho ingamba z'ubwirinzi. So ariko ibyo nibyo tubona byanditse bidakurikizwa. So ntawamenya. Ayo ni amakuru ashyushye nayo tugiye kugarukaho. Turongera tugaruke. Nabonye M23 kabisa yakambitse ahantu hafi cyane ahantu bita Runingu murahaza besha abantu bahazi. Ni imbere ya plaine de Ruzizi, kandi ni n'ibirometero biki kugira ugere Uvira, kuko kuva Runingu n'ubundi ugera Uvira of course so ntabwo ari hanini, kuko wagendayo n'amaguru ukagerayo nta bintu birenze. Urumva rero Uvira yongeye kujya ku gitutu. So ntabwo tuzi Umurundi arabigenza ate mu gihe yari yagambiriye ko agomba kwisubiza kibaya cya Ruzizi. So reka turebe kabisa. Turarushaho kugenda turebe. Afite undercover zamaye amakuru yuko muri Bukavu naho habaye mushako kabisa, habaye gusaka cyane ku ngabo za M23 zisaka abaturage, ko haba hatarimo maneko za FARDC zirimo cyane. So turava Sud Kivu tujye Nord Kivu. Turajya Nord Kivu kabisa, naho hari amakuru aryoshye meza y'umuriro avuga yuko Wazalendo, FARDC n'abandi n'abarundi bari gushaka tena kongera kwisubiza umujyi wa Goma, ariko maneko za M23 zamaze kumenya amakuru kabisa. Asanteni sana. So bishobora kuba byiza dukomeje kubana natwe tukarangiza izi nkuru ziryoshye zimeze neza kuri plateau hano. Ndakeka uko byagenda kose uravana umenye ido nido amakuru nyayo. Anyway, reka ducunguze uburyo mwete twigendere hano. Turahera hano uburyo M23 yakambitse Runingu. Ku bantu bahazi Runingu ni agace gatuwe cyane n'abaturage abaturage n'abafurero. Abaturage b'abafurero, ntekereza ko ubwoko bw'abafurero bamwe barabazi. DRC igira amoko menshi cyane. Hari abo Bashi, hari abanande, hari abarega, hari abahavu, hari abafurero, ni benshi cyane. So hari abaruba, ni benshi cyane kabisa. So rero Runingu ituwe n'abafurero. Ndashaka kukwereka buryo ki kugira Uvira bitari ibintu bya hatari, bitagikomeye, kubera ko nimba bari Runingu bari hafi cyane. Kuva Runingu ugera hariya Uvira na birometero n'ibintu bisanzwe. Ni hariya kuwavayo n'amaguru ugahita ugera aho ngaho, uhita wikubita ndani mu mujyi wa Uvira. So kuva Runingu
ugira ngo uhagere neza ni ukunyura aho bita mu Kibira. Kibira uva hariya Kibira ku bantu bahazi, Kibira ni agace gatuwe n'abantu bahatuye hanini, ni agace k'ubuhinzi, haba ibisheke, habamo ibintu by'amasoja, haba ibijumba. So ntekereza ko benshi barahazi. Kuba atahazi ni uko hameze. Uva aho ngaho rero uva aho ngaho kugira ngo uve mu Kibira ugere hariya, uhita wambuka umugezi uhari, ugahita ugwa mu gace bita Kagunga. Mu Kagunga iyo havuye wamaze kwambuka icyo kiraro uhita ugwa muri ako Kagunga. Iyo uvuye mu Kagunga nyirizina, nibwo usanga wamaze gusatira Uvira nyirizina. Kuko gusatira Uvira nta kindi. Gusatira Uvira, urumva ni za Kavimvira uba wazigezemo. Kavimvira ari naho hari imihanda ibiri. Harimo umuhanda umwe wambuka ujya Uvira, ugwamo Satere mu mujyi wa Uvira, ko kameze nk'akantu nyine k'amazi ahari, ariko uyambuka n'ubundi ni ukwambuka bisanzwe uhita ugwa muri Uvira. Hakabaho n'undi muhanda ukomeza ujya i Burundi unanyura ku mupaka wa Kavimvira. Mupaka wa Kavimvira winjira Burundi. I know abenshi barahazi. Ku bantu babashije gutemberera Sud Kivu bakagera Uvira, ntekereza ko kumva ngo Runingu usa ahantu kure. Runingu ni hafi cyane, wumve ngo hafi cyane. So ku buryo umuntu uriyo kurasa Uvira ni ibintu byoroshye. So nibwo rero nabonye ari abarundi batangiye guhungisha intwaro. Of course baravuga ati byabaye ejo bundi nibyo byongeye amateka agiye kwisubiramo, turongera twugarira umupaka se kwa kundi twari twasizeho bya biboro by'ibisimasima. So babonye yuko rero intare za Sarangwe zishobora kubagwira gitumo, boro baraziterura bazijyana bazihungishiriza Bujumbura. Nabonye Neva perezida w'u Burundi, inama z'agataraganya za buri mwanya zirimo ziraba, andakava afite mu mujyi wa Bujumbura. Barimo barambwira ati konvoye ziri doke ni ukwisubiramo, zibisikana umwanya ku mwanya, kabisa ubona ko ce n'est pas facile. Gusa ko ngiye maze kubibona, hari umuntu ukomeye uri hejuru, ushobora gusanga nk'iyo ibyo bihugu by'ibikomerezwa bya Amerika, ushobora kuba hamagara telefone kuri aba batarama akavuga ati wowe mu Burundi ndagusabye this moment rudia Bujumbura, kuko mwejo bundi surutsko kayenze gutya kabaye gutya, ejo bundi bajya kubona ubone abarundi basubiyeyo. Kandi iyo Murundi amaze kuva Uvira direct, wazarendo nta mbaraga ibigifite FARDC yo bya bindi byayo nimwe ya Kabila nkuko bajya babivuga. Ati ni ya Kabila kubera urukundo mukunda, ataravuga bakegerayo bakibukanga. Ariko siko nge mbyemera, kubera ko bamwe bari bayigize FARDC bakomakomeye, bari banayoboye ingamba, hafi ya bose barishwe na Cirombo, abandi arabafunga ashyira habe nyirizina. So urumva rero aho ngaho ntago ari ibintu nahita nemera kabisa. Anyway, mureke tureho urugamba ruganisha, ariko naho ngaho nyirizina target ni Uvira. Yuri Runingu uba wahageze, asanteni sana. Diasi mwenyewe turagomya kubakurikirana zino nkuru, turazikurikirana neza paka muzibonye zose. Amakuru turayafite, amakuru arahari, nakagaruka. Asanteni sana.